attention orienté droit couverture attention barayikora ariko biranga attention nyuza mu maguru abakinnyi babiri attention Hugo yes Movic Tsotsum Ethiopia arriva pour Hugo Ekitike. Ngayo nguko rero murabyiyumviye ni umwe mu banyamakuru bakomeye b'imikino hano iwacu mu Rwanda, niwe tugiye kugarukaho abantu mwamumenyeye kuri iri jwi Movic Tsotsum ni ijwi yakukunda gukoresha cyane iyo arimo aravuga umupira w'amaguru cyangwa se iyo arimo arabwira abanyarwanda ko ikipe ishobora kuba yinjije igitego iyindi. Iryo ni rimwe mu ijwi abantu benshi bamumenyeyeho ndetse biza kurangira bamwitiriye n'izina bw'iryo jwi. Yitwa ubusanzwe Dushime Nepo ariko hakaba haramaje kongerwaho mu bicu. Uyu munsi wa none rero tuvugana yamaje kuba agera kuri RBA, akaba ari televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda, ahavugwa ko agiye gufatanya n'abandi banyamakuru turi buze kureba ese babaye bangahe, ni bande, ese uyu Nepo yakoze kuzihe radiyo hano mu Rwanda, dore ko ari umwe mu bantu bamaje guca kuri radiyo nyinshi kandi ahacishijwe no kuvuga urubuga rw'imikino. Ikiyongeyeho kandi turaza kuza kureba radiyo aturutseho mbere y'uko aza kujya kuri RBA. Turaza kurebera hamwe bimwe mu biganiro uyu mugabo Nepo agiye gukoramo muri RBA, ndetse turaza no kubifata tubihuze n'inkuru y'uwitwa Rigani Rugaju ndibuze kubabwiraho akantu gatoya. Ngira ngo ibyo nibyo turi buze kugarukaho muri uyu mwandiko tugiye kuganiraho. Ndagira ngo wegere hino utera agatebe ubundi twicare tuganire ku mupira w'amaguru hano iwacu mu Rwanda. Narababwiye ko ibyacu n'imyidagaduro, kandi ntekereza ko umupira w'amaguru nawe uza muri ya myidagaduro tubategurira umunsi ku munsi. Nk'uko nabibabwiye ni inkuru ishimishije kuri uyu mugabo witwa Nepo Dushime mu bicu, wamaje kuba yerekeza mu kigo cy'igihugu cy'itangazamakuru aricyo RBA. Ni ikigo nyine abantu benshi bagira inzozi zo kuba bakoraho bitewe n'uko ni ikigo kizamura izina ry'umuntu, ndetse ni ikigo gifite icyo witwa work condition nziza, cyangwa se icyitwa gukorana neza n'abakozi. Simvuze ko n'ibindi bigo bidakorana neza n'abakozi babyo, ariko RBA yo ikagira akarusho, ndetse akaba ari n'ikigo cy'igitangazamakuru gikomeye hano iwacu mu Rwanda, dore ko gihagarariye ibindi bigo byose. Rero uyu nguyu rero uyu munsi, ngira ngo umunsi w'ejo nibwo bamwakiye, inkuru yamaje kujya hanze ko yagiye kuri RBA, ariko uyu munsi bagenzi be barimo uwitwa Mugaragu, harimo Ruvuyanga, harimo Axel, nibwo baje kumwakira mu kiganiro mu bicu. Ari introducer muri iri jwi rigira riti nuko rero yamaje kuba yintroducer mu bantu, ndetse abantu bahita bumva ni ryajwi basanzwe bamenyereye Jean Paul Muse Dushimimana Nepo mu binyamakuru bigiye bitandukanye yagiye akoraho. Noneho munyemere tuze gusimbukira turebe bimwe mu binyamakuru ashobora kuba yarakoreye, turebe uko yagiye anyura ku ma radio menshi. Ibyo biraza kudufasha kuza kubona experience uyu munyamakuru ashobora kuba afite, ari nacyo gitumye nka Vibes and Talk Live tumukoraho ikiganiro kugira ngo tumenyeshe abadukurikira. Yakoze kuri radiyo yo mu karere ka Huye, akaba ari radiyo ya kaminuza, ari naho yaba yaratangiriye urugendo rwe. Yakoze kuri radiyo yitwa Salus Radio, aza kuhava yerekeza ku cyo bita Radio 1 na TV1 na TV1, naho ahakora igihe kinini. Yaje kwerekeza kuri City Radio,
aza gukomeza muri SKFM ndetse uyu munsi wa none amaje no kugera kuri RBA. Mbibutse yuko aje kuri RBA aturutse kuri SKFM, akaba ari radio y'uwitwa Sam Karenzi yakoragaho. Ni nyuma yuko bamaje nabo kwingaginga undi munyamakuru ukomeye wari uturutse kuri RBA, wagira ngo habayeho icyitwa exchange hagati y'abakozi, kuko uwitwa Lorenzo yamaje kugera kuri SKFM, ibiganiro bitangiye baramwakiriye ndetse mwabonye ibiganiro bigiye bitandukanye barushaho kugenda bamwakira kuri iyi radio. Ni nk'uko rero byabaye uwitwa Nepo mu bicu nawe wese asesekara cyane kuri RBA, imufata nk'umuntu wa danje ndetse bamwakiriye nk'umunyamakuru ukomeye ufite ibigwi mu bijyanye no gusesengura, kuvuga ndetse no kuba yageza imikino ku banyarwanda aho bari mu bihugu bigiye bitandukanye. Rero uyu munyamakuru yazanywe ni nyuma yuko uwitwa Rigani Rugaju ari mu maboko ngira ngo y'igisirikare, ahakurikiranyweho ibyaha bigiye bitandukanye birimo kunyereza ndetse kwiba cyangwa se kwihesha iby'abandi ukoresheje uburiganya n'ibindi byinshi. Uyu munsi wa none Rigani akaba ari byo ari kuzira. Uyu munyamakuru yaje rero nyuma yuko icyo cyuho kimaje kugaragara cyo kuba Rigani atari muri RBA, kandi ikigo cy'igihugu kiba kigomba gukora mu mimerere yose uko byaba bimeze kose, akazi kaba kagomba kujya imbere. Uyu Nepo Dushime mu bicu araje kuri RBA, ariko se ashobora kuba aje gukora mu bihe biganiro? Wowe uri gutekereza iki? Cyo uri gutekereza cyandika muri comment, ndetse dushobora no kubereka iby'ukuri cyangwa se ibyanyabyo. Uwitwa Dushime Nepo mu bicu agiye gukora mu biganiro nka Magic Lineup, kiba buri gihe giciye kuri Magic Radio. Aje gukora mu cyitwa Premier League, ahazajya bagezaho imikino itandukanye iri kubera muri shampiyona y'Ubwongereza, ndetse muzajya munamwumva ku busesenguzi buhambaye mu rubuga rw'imikino rwa buri munsi. Akaba ari ibiganiro bitatu rero Nepo azagaragaramo, n'ubundi ni ibiganiro bya bisanzwe bikorwa na bano banyamakuru bandi barimo nka Ruvuyanga, abanyamakuru nka Axel, abanyamakuru nka Mugaragu, ndetse amaje kwiyongeraho uyu mu bicu nawe ugiye gufatanya n'aba bantu. Ubwo byanga byakunda niba ubyumva neza, bahise baba abanyamakuru 4, ikipe iruzuye, ekipe yongeye gusubira uko yari imeze nubwo hari karite y'umunyamakuru yavuyemo. So Ntekereza yuko rero ibi ni ibintu byiza ku bafana ba mu bicu, ndetse ni tunamuhereza congratulation kuko ikintu agezeho ni ikintu kinini cyane. So rero byanga bikunda aba bantu bazakomeza kutugezaho ibyishimo twari dusanzwe tubona mu mupira w'amaguru. Ntekereza ko abari baragize ikibazo cyuko witwa Rigani Rugaju yagiye cyangwa se yafunzwe, uyu munsi wa none mubonye uza kumusimbura kuri RBA, ariko ari nako dukomeza kugenda tumwifuriza kubana n'Uwiteka muri gereza. Ntago ari ahantu heza, ariko andi makuru angeraho avuga yuko uyu munsi wa none abantu batangiye kwemererwa gusura aba bantu bakikurikiranyweho na leta mu bijyanye n'ibyaha bagiye bakora bitandukanye. So rero aba bagabo dukomeze tubasengere, kandi abari hafi yabo mugerageze mubasure, ndetse mukomeze munabihanganishe, kuko biriya nibiba ku mugabo uwo ari we wese nawe byakubaho, ndetse n'abandi bose byababaho nk'uko bigenda bigaragara. So ni inkuru twari tubafitiye rero y'uwitwa Nepo Dushimimana mu bicu, tubabwira ko RBA yamaje kumwakira nk'umukozi wayo. Mujye mumukurikira umunsi ku munsi, nushake umukurikire kuri Instagram, yamaje guterekaho post zitandukanye yinjira muri RBA, ndetse yamaje kwifotoza ku kirango cyiza cya Rwanda Broadcast Agency. Akaba yamaje rero kuba abikubita kuri Instagram ye. Murakomeza kugenda mubikurikirana 5 kuri 5, muri kumwe nanjye Iradukunda Keve Junior. Nkwibutsa ko nta kindi tugusaba no gukora
subscribe, like ndetse na comment. And ikindi kintu tuba turi bugusabe ni ukujya kuri www.verbslive.com ubundi ukirebera amakuru atandukanye ariho already mu bicu twamaje kuba tumukoraho inkuru nziza. Gerayo nayo uyirebe, uyisome, uyumvirize, ubundi ujye urushaho gukomeza kugenda udukurikirana umunsi ku munsi. Reka mbashimire, mukomeze kugira ibihe byiza.